tipemphere vatata kapasikani vose avo temwakunyoza vanyawo mwakuti vakamanyani imwe pakuti imwe ndimwe chiuta mukukwasika mundu pasi pamtima nije navona njito kuti kwari kuri mtumiki ngwakuzozeka uyu para akunyoza vanyake njivanda warape muzina ra Yesu Kristu napembera, amen. Akuti paliche mtumiki wa chuto uyo chuto wakumtuma wakuti ni mtumiki ni muwe pano basi wae wale shepherd ni msatani tipi Joshua ni msatani vazitumiki vose vakuvaka basatanike so imwe va original muri nkuu parazikani utenga pe vukumtondanisi mukavako kuiye wakasatanika vamnyino wausatanika imwe arekasi kumuleka wako iwe ndi uri wa satana ukweleka ulape iwe chimo ilo ndakuti ngaukehena iwe ndiwe swatu wakasongera vanyaka that's why ndachita makwata mkwena ukavwini weuwo pamukurutira vendu mufenge chifukwa chuta angasomerezika cha ndikukwambura zeri kwenkuko pamungana zeri muvi manyenge ivyo chachuta tendi towe pa Moses apo wakatwanga vana va Israeli kufuma ku Egypt kutana ku Kenani wakataisika ndoto pa maji na kugavana maji yara vana va Israeli vakenda pasi pali makora waka so pava mngandwe vira mutumiki sono wanga vichiti munga yakuti ni mtumiki wa chuta mbwe muli ni msatani. That's why mulije zeru mukweneka msinte pali muli vasitumiki wali uri wauzozeka uli mbwe zeru ulichi iwe ndi uri wa satana ukweneka ulape iwe chimo ilo ndakuti ngaukehena iwe ndiwe swatu ukasongera vanyaka chifukwa chuta icho wakumanja kuti vana vake vave na zeru vava vana zeru ndipo vangakapanga vyabva chuta makora mwakurongosika makora mukurongosika andu heni ndini vanhu vanandi vakwiwa vakaza heni wo muchifukwa cha imwe vasitumiki na imwe mose mtemo kwataka uini msatani mukavako kuiye wakasatanika pamnyino wausatanika imwe arekasi kumuleka wako kwe muli bize kulimbana na vindu vanyu kwambura zeri kwenkuko. That's why mungachita makwacha mfwena ukavwini weuwo ivani vazeri kuti chiuta akamkumukirani pazuva ramariko. Tipemphere vatata kapasikani vose avo temwakunyoza vanyawo mwakuti vakamanyani imwe pakuti imwe ndimwe chiuta mukukwasika mundu pasi pamtima nije navona njito kuti kwari kuri mtumiki ngwakuzozeka uyu para akunyoza vanyake njivanda warape muzina ra Yesu Kristu napembera, amen.